Dayjay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agsarita taman itinalapat si Kalaus. Ha? Apay, ada ka di ti parikot na Gloria? Amok siya tipat patamaam iti inpos mo a rails. Ay nawaw, awan tipat patamaak ijay na Gloria. Di kaglibak, gaput daw ti followers mo, kasta ti mapamumutan ipupost. Kas na kunak itayan nana, saan apara kada kayo dayjay a post? I-delete mo dayjay, now. Ala, maminado ka di nga ibagak, asana para kada kayo dayjay a post nana. Ada ka di tinagan nyo? Awad, nga mamuklatan asyak ti paspasagira. Pangaan siyo nana jak kayat ti apa. Awan mo ti madi nga inbagak iti dayjay a video. Sa maysa, di kay matinagana na. Tapno panunutin nyo kuma para kada kayo dayjay a post. Anya aril saya ti ibagbaga dayjay a Gloria anak kaw. Tay video man maipapan kadagiti tattao a mahilig a mangirururumon iti padada a tao nanang. Ipilit na apara ken ko ana dayjay a post. Uray saan kumot nga intensyon ti agpasagid. Ay nawaw, kunak lakit din do anya day post. Day talaang gayam. Amangan kunak no agpost kit di dayjay iti madi nanang. Bayama, tay post na no anya ti kayat na. Facebook na mapiman. Kasanungay no below the belt ti ibaga na ijay nanang. Kasanulaangan no aramidin na kanyak tikas iti inaramid na panangibabain kun layka akaaruba idi. Sa kanto agsao no makitam nga adda below the belt nga ibaga na. Gamno di na kamot inaganan, bay amlatan anak ko. Ay nawaw, asino mat nga tatoy inpost ni Nana Gloria? Adda pa'y clue na. No sa anak nagbidot, nilos ti paspasagida na iti daytoy a post na. Aguray man ta kumentak mamet. Mga nun, uday sa bakit? Sige lang, lakay. Umay kan atag gidan tamangan. Umunakan, sumarunuak tulat ta. Ay nawaw, di ka mabisin? Adalangar aramidag. Mga anak to, inton madamdama. Iba't siya naklaangan iti si Daag. Ta cellphone mo man gabi ng titumtumugam dita. Fresh nga rod ti topic mi kanina na Gloria lakay. Sayang mat, no saan atuloy-tuloy ti panagsarita mi iti comment section ti post na. Na, alas 11 iti rabi Ngam nakaring ka pa lang mat dita bakit? Ada pagsarsaritaan mi kanina na Gloria lakay. Dahil ta, ti pagpuypuyatam. Nilakay mat. Importante nga rod ti pagsarsaritaan mi. Itay pa'y nagchat-chat ka kinkwana. Mabalin mo't nga ituloy yung tiagsarita yung bigat. Kapudpudutan na nga rod lakay. Jak amo ka na kayo. No asino nga minmanan ti pagsarsaritaan nyo Kalugaran tayo kadimanan na ita. Maturog ka kit din. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti babae. Sigurado am lang nga saan pa kaisagmakan na itangar aramidam. Wen ka di lakay. Umuna ka na maturog. Di nakpakibibiyangan dito Ala, idda pong ngarudan ta silaw. Kunak tumot ka na kayo nanang. Agpost sa talaga dayjay anana Gloria. Anya ti impose na. Maipapangkanya ka. Bay abo no awan tinagan mo. Bayam tag-post aging kay kayat na. Nakababain mo't nanang. Tinapatag kat awan nagan mo anak ko. Baybay nga road nanang. Wen, anya kumatigan abam no makiapa ka kadakwada. Ipamaisam kit di ti atensyon mo iti pamilyam. Nanang. Maala, ayaba mo dagiti ubeng tamangan tayon. Sumaruno kayo iti kusina, tamangidasara ko iti kanantayaw.
ibagbagam na Gloria? Adda sa bali a babae ti asawa ni Luz? Wine. Anya? Tinanggag ko nga istorya kat sadot kanu nga may dayjay alaws. Iso siguro, namnaminsan laeng makita tayo nila kay na nga gawid di tabalayda. Ti ko nam kanyak kat pinasagidan na kanilos iti may sa Facebook post na nana. Wine, nga milipak na pailaeng may. Saan kano asyak tidakdakamaten na iti dayjay a post na. Nagsasaw, kunamla no asino mat akadadalusan. Tagayam, adamatan kalukwan nila kay na. Ay, pudno launay tain bagam. Ha, makarman tumula ang dayjay a babae. Aywan gayam, nakita nga do tinag-comment iti post mo may papankan kwa na nana. Ayun ay no siyak laeng. Adaw, tigagayim kaw dito'y lugar tayaw. Kamali ti kinalaban na nana. Ha, kunak nga raw, pagbabawian na day nga inaramid na kanyak. Ha, saan nakasumardang amang iposken kwa na? Diyoray pa ipakaipabainan na, ha? Agasam manday ta. Nagmalmalam ang nagsarsarita kayo kanina na Gloria. Ngam aging gaita ang nagawid kan. Isulat ta ti kachat mo. Ado nga minti topic mila kay. Naimbag man, ta saan kayo ang may busan? Ay nawaw, da kami ipay ti kunam lakay. Saan kami ang maibusan? Adan to pa'y GC mi. Aganad kayo iti dayta at GC. Para kada kami laang dayjay lakay. Ang dadanag ko dita. Di ka kadi madanagan lakay. May mayat kit di ati kastoy. No adda mga pa kanyak, at least addamat na na Gloria kung dagiti gagayim mi apagpatulungak. Amumatan ti ugali ni Nana Gloria. Nagadaw tinroroman na diya bakit. No apay lang nga iso tinapilim apakigayiman man. Nasaya at tupay ni Nana Gloria kanyak lakay. Ala, andakan ka dayta. Anya ba nan aya ti in-post dayja Gloria? Nagaduman ng tinpost na nanang. Kitain niya ati comment section. Ay nawaw. Anya ngay dayta. Adung agpay so ti nag-comment. Dagiti alipores na ananang. Nay, ada pa'y comment ni Ude sa akaroba. Dayta nga rod kat nanang. Di damutin maumuma amang irururuman kanyak. Pagtitinulungan dakpay. I-screenshot mo da gita a post kan comment da. Tapno adda ebidensyam anak ko. Kita mananang. Nairaman pa yun nila kay ko kunti anak mi. Below the belt mo tunti da duma comment da. I-screenshot mo amin da gita. Tagdimanda kakit de ja barangay hall. Iraman mo da gita sa usawera. Di daan mo ti husto ang makagabaw. Ngamnay, magsi-comment damay. Kitaam no asino ti lumabas na Gloria. Nasino kumapay? Ti kaaruba na laeng nga agpasagid iti Facebook. Ha! Agin tuturaid ngam takrot mo gayam. Naku nampay nana. Ururayek nga rod no ag-comment mo't iti Facebook post mo talaga public. Ngam awan mo't pulos uray may sa comment la kuma. Ay nawaw! Anya pa'y laang ngamin ti expectaran tayaw iti dayta a klase tao. Ha! Agin tuturod laang dagita hanggang ti kinapudno na takrot damot laang. Nene, nagpartak amag na nana. Bugkawang man kiday. Amo kamang mangag mo ti bagbagami ditoy. Di ka agin tutulang dita, Luz. Saan mo dati malyaw? Hulitong manay. Di kay nga minagin tuturad nga ag-post iti Facebook. No takrot kayo mat gayam. Anya, kumusta gay anak ko? Anya ti inbagam ken ni Kapitan. Mabalin ka nung nga ebidensya ti screenshot ko. Tamairaman tinagan ti anak kan ti asawak nanang. Ay kat mayat ano kasta anak ko. Sampelam man dagita tattao. Uwin nanang. Below the belt mo nga minan ti ipopost kan ikum comment da. May sama dagita kalugaran asaw sawera.
Di da amaw ti husto nga istorya ngam nagadumatan ti comment da. Dayta nga rod kat nanang. Iso nga iraman ko ida nga ireklamo. Awan mo ti paspasagidak iti dayjay a-post ko idi. Ngam no apay nga isukit din tinangguraan ni Nana Gloria kanyak. Jak maawatan no apay nanang. Nasilyan siguro iti post mo. Iso akas na ti reaksyon na. Ipagarup na matan nga iso ti paspasagidam. In-unfriend kunto pa yan nanang. Tapno awan ti maibagana. Gam, tagay san mat nga agtal na. Iraman na pa yun ti pamilyam. Deserve na ti maipabarangay. Sipod pa'y iday. Ugali at talaga dayjay abakat ti mangiruruman iti pada na tao. Mapan ka kano iti barangay hall inton Martes. Ay nawaw, apay iti barangay hall Alfredo lakay. Asino tinangibagakan ka? Ni Kapitan Hindi manda na kanilos. Na, apay ka no? Ti ko na ni Kapitan kat below the belt kano ti panangiruruman nyo kanilos. At the screenshot ng pakita ni Kapitan kanyak. Nabasak na iti comment mo iti post ni Nana Gloria may papan kanilos. Anya, apay nga iramraman na. Kat ni Nana Gloria matlaang tinagpost iti kasjay. Talaga mairaman ka Tanakisaw-saw ka mo. Di mo amo na niya ti pudo ang nagapaan da. Ay, saan ang mabalinday talakay? Iti anya makagapungan nga iramraman da. Apay akas jay Nana Gloria. Ado tayo ka na nga indimanda dayjay allows. Apay anayraman kami nana. Awan mabasol may. Da kayo matitiday jay alos ti adda issue na. Ay nawaw. Apay, dalipatam sa dagiti comment mo maipapan ko ni Laos. Una, ngamda kayo matinangirugi nana. Ay, sana siyak ti kasarita maipapan iti dayta abanag. Tasaan mo't asyak ti nagreklamo. Ni Laos ti mapan mo ring-ringawin. Naa. Ay, pang-asim los. Di na kumainayon nga idemanda. Apay kumaasaan, Odessa? Awanan, naidelete ko matandag iti dakas ngayon kung comment ko iti post ni Nana Gloria. Sa maysa, ni Nana Gloria mo tinag-post. Da kayo ti adda issue na, sana ya? Wen, ngamrumbang laang ama iraman ka ama idimanda. Ngamin, may sakamot asaw sa wera. Anya? Nakisawsaw ka iti issue maker ni Nana Gloria. Nagadu ti nagsasakit abalikas mo. Kat di mo mutam mo ti husto nga istorya. I-delete ko matan. Agpakpakaasi akmanan kan kalos. Pasensya kan, Odessa. Ngam, idimanda ka, tasawsawera ka. The damage has been done, Odessa. Agraman anak kan asawak, inraman nyo pa'y. Ay nawaw! Pinagkapim ko mapay mo ni Odessa, anak ko. Iti anya aga po, apagkapyok pa'y laang day tasawsawera nanang. Anya ti imay na imbagakan kaya. May nagpakpakaan si nanang. Numabalin ka no, jak idemanda. Taindilit na mutin dagiti comment na. Ay nawaw, please if magday tatao. Day tangarod kat nanang. Nalaing amakisawsaw. Ita, tana idemanda. Siyak mo ti umay na kulit-kulitin. Ay husto laang tinaramid mo anak ko. May mayat no agsarita kayo ija barangay hall. Tapno agbutang matlaang dagiti sawera dita. Pudno launay nanang. Adu katikasta. Nalaing da makisawsaw iti issue. Kat di damot amo no anya ti pudno anapasama. Ay awanan lakay. Anya timbagan niluskan ka. Talaga nga ituloy na ti agdemanda lakay. No kasta ti desisyon na. Anya nga ro ti maramidan tayo. Nairaman akmatlaang. Ay nawaw. Di ka agsaw iti kasta. Nairaman ka ata sawsawera ka. No siyak tinangibaga am iti kasjay. Talaga masaktanak. Inraman niyo ti asawa kan anak ni Los. Ni Nana Gloria nga ron tinangirugi. Iso kumaati reklamo ni Los. Wen, ni Nana Gloria tinangirugi. Ngaman niya tinaramid yaw. Kinarkaro yo paikit di. Indadaw nyo launay ni Los. Naibaglaang tanangabak tayo anak ko. Wen nga rod nanang. Agnakamot siguro dagita asaw sa wera. Sigurado nga agbutangan dagi jay. Sardengan dakmot siguro nanang.
Sigurado na ita anak ko. Makitak itiruprupa dati pa nagbabawi da itay at datayaw ija barangay hall. Nabigla siguro da gijay itinapasamak. Di da impagarop ang mahiraman da. Di da ngamin agpampanunot kat nanang. Basta agkom-comment dalat tamot iti kumkumpurmi. Ha? Deserve da talaga ti maipabarangay hall. Nadnanakit di iti record di ta barangay hall na kay. Awan sa balya papasulem, no di tibagin mo't lang. Marurudak iti day dyan na Gloria. I-unfriend ko man laangan. Mangiramraman mo't day dyan bakit. Ay nabaw, di mo ipabasol ka na Gloria ti amin, bakit? Taurisi ka, adamot nagkamalyan. Adamot lang dagas ng sawang mo. Awanan lakay. Indilit ko aminan. Laladawan, nasaktan yun jay tao. Intun sumaruno, di ka ngamin agpakalaing. No adda apat ti ka aroba, di ka agbalin a one-sided. Kang runan ti amin, di ka agbalin asaw sawera. Ay, nawaw! Di ka agbalin a one-sided kan sawsawera, iti parikot ti sabali a tao. No di mo amo ti usto nga istorya, nasaysayaat no aguli magkalatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagadumot kanta kayo kan natang abinagkat mo, tatang. Ay, kapilitan anak ko. Tamasapol nga iawid ko dito'y balay. Sayang ba't ibatik lang nga di jay? Wan angam kontrolan nyo kumatatang. Iti kasta nga edad yo kat saan anasaya at nga agbagbagkat kayo iti nadadagsan. Ah, italaang ba't manan anak ko? Ay, uwan kayam. Mapan mo alaan ti karni ti baboy nga inorder mo kini Auntie Minda. Ay na wow, natuloy gayam anak partida, tatang. Wan, iti paraangan dati nagdalanak itay. Ay nagado ti tao ije balay da. Awam mo nga mintitiks ni Auntie Minda kanyak, tatang. Ay kat nalipatan na laang siguro Tabi sida nga may ni Jay. Wano saan? Hamangan no awan load na. Sige, mapangkualaan inton madamdama, tatang. Ano sam anak ko? Ay, alaak kumaitay. Ngam awan mati kastak amangigam. Kado matakayaw kan natang tibinagkat ka. Okay laang, tatang. Adto'y ti karnet baboy nga order mo, adel panak ka, in reserve ka. Agyaman aklaunay, Auntie Minda. In freezer ko itay, ngamsan at timangkan. I-freezer mong tulatan no sumangpet ka, tapno saan amadadaal. Wan antay, pasensya kayo no italaang nga imayak. Ti amo ngamin ka na ipuspunti pa nagpartiyaw. Simbardeng nga mintitudo na nakaw. Saan kamot anateksan tawan mo, load kaw. Naimbaglaangan dito'y balay tinagdalanan ni tatang mau. Agyaman na manan antay. Anusan nyo nga urayan ti bayad ko Wan, okay lang. Awan ti parikot di tanak kaw. 1 week matkit di Agpakadaak nga rudan antay. Ay wan, agan andad ka mo nakaw. No adda amom akayat na pay ti agurdar.
Ibagam nga adda pa'y extra a 5 kilos dito'y balay. Si kamat gayam day ta, Mari Adelfa. Sa dino tinagkapwam. Iti ayanda antiminda, Mari Lusay. Anyang ay deta nakasupot nga imot mo, Mare. Karnin sa mo ti baboy deta. Un Maray, fresh ti makitkitam akarni Maray. Kaparparti laang itangal daw. Ay nawaw, nagpartida gayam. Manungay ti per kilo, Mare. Kas iti sigod po, Maray. Nalakapay piman. Sayang data. Adda extra a 5 kilos, Maray. No kaya mo, mapangka iti ayanda antiminda. Imbaga na kan ka, Mare? Un Maray, no siyak ti sika, mapangka adagusan, tapno di ka maununaan. Ayun man, agsagana ak nga rodan, tamapanak gumatang. Mayat data ta fresh, Mare. Kun, makasigurado tayo, anadalos tinagapuan na. Naku nampay, Maray. Ayan man ang ti jacket ko, Victor Lakay. Na, dayta na di mo makita dayta? Ha? Ay nawaw. Ay, aywan gayam, pasensya kan. Sa dino ti papanamaya, At dalabiit mapan ko alaan iti ayandaan timinda. anya manan? Pangrapyan ta. Nagpartida kanu iti baboy. Ket adda pa'y 5 kilos nga extra. Gatangag ti 2 kilo. Mayat dayjay ama isigang. Nang runa pa'y ita tamatutudo. At pagbayad mo? Ha? Utangag pa'y lang ang alakay. Awan mo ti cash on hand ko. Sus. Alaam da ito isang aribo. Dayta titangdan ko. Bayadam, ta nakababain mat na utangam manang. 2 kilo ti gatangam, lusay. Unanti, di yumat imbagbag ang agparti kayo gayam. Una, ta order mo't amin naun. At dala ang 5 kilos nga extra. Ta dati nang i-cancel iti order na kuma. Inton sumaruno, baga andak tumutante. Ay, uwan. Agparti kami manang inton sumaruno a bulan. Mangi-reserve kayo manan iti 2 kilo para kanya, kanti. Okay, ilis tayo asigod, tapno di yung malipatan. Ayun. Sige, mabiit lang nga raw, tala at ti 2 kilo agat gatangam. At titibayad ko, ante, tapno maitadjumat lang ti sukli. Agrubuata ka, Adelfa anak ka. Mabit man la ang tatang. Nay, ada ka diti ibilin mo anak ka. Pag naanyaw, iti ayan ka dida antiminda. Ay saan? Iti shortcut tapno nabibiit ang makadano na kiti papanak. Ay, okay nga raw tatang. Ipawit kung tulaangan kini Marilo si tibayat ti baboy ni antiminda. Napansa mo ti jay garden daytay. Nakita ka lima ba si ti parangan tayaw? Sakto, tatang. Padaanak no lumabas iti paraangan tayo. Ipawit ko kinkwana, ta isunti mangidagas kin antiminda. No agpasintro lakit di ah. Sa ludsudin pa'y tapno makasigurado ka. Nakababain mo't no saan mo't gayam nga agpasentraw ket ipawit mo pa'y laang tibayad mo. Wan, tatang, di kay madanagan. Nalaka makit di akasarsarita da di ako maray. Lumabas ak, Mari Adelfa. Mabiit man laang, Marilusay. Itay pa'y apat padaanan ka. Apay ka di, Mare. Adda ka di trabaho minton bigat, ijay sintro, maray. Adda, Mare. Siyak ti agbantay iti pwesto ti kapsat ko inton bigat. Ngamdo nga oras laang. Ay, no kasta nga rod, ipawit ko kang ka ti bayat ti karnit baboy nga inutang ko kin antiminda. Aywan na, Mare. Awan parikot dit na. Agyaman aklaunay, maray. Itad muntukin ko na dayto nga envelope, maray. Anadam, ta kwarta ti linaon na dayta. Wan, Mare. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Ay nawaw. Apay nga ita ka lang nga simangpet si Kalusi. Kwa ngamin, Victor Lakay. Anya? Di ko nam kanya ket 2 oras laeng nga agbantay ka ije palengke. Itay alas 11 kumapay nga adda ka ditoy, Lucy. Anyat orasan ngay? Alas 5 iti malam. Italaan ti sasangput mo. Di magasak ngamin iti ayan dagiti kukumare, Lakay. Di mo ibaga anak isugal ka manan. Kinapudno na, nakiay-ayamak, Lakay. Oh,
Diin sugal mo ti inted ni Manang atangdan mo? Awan nga ruden, naaba kaklakay. Ay, nawaw ti kasta. No inggatang mo kuma iti bangos, di adda ko matinaimas asidaan ta. Di naksermunan alakay. Nalpas mo't laangan. Naaba ka kun. Saan mo't ang maisubli day chay? Ay na, po aya. Sakit ti ulo mo't akanayon ti ipapay mo. Kumusta kayon, Auntie Minda? Nasaya at latamot adil panakaw. Italaang ang nakita ka manon. Makabulan na di ka nakita. Nabisi ak ngamin, Antay. Ay gayam. Kasano nga iji bayad ti karni nga inalam ide nakaw. Makabulan ng tinapalapas. Nabayagan na sindayo day jay ngam aging gaita di pa'y nabayadan. Ay nawaw, apay sa anak payla ang anakabayad iti lista, Antay? Kuwan mo nakaw. Awan mo tiinginyag mo abayad mo. Titulagan kat makalawas laang ti utang mo. Adatiin pawit ko kin Mari Lucy, Antay. Kano pa'y? Nabayagan da jay Antay. Na, awan mo tiintad ni Lucy kanya. Ay nawaw, amangan mo't no imbulsa na ti bayad ko kumantay. Makapa-stress mo day ta Lucy, tatang. Ay nawaw, apay ni Lucy anak ko. Di na mo gayam intud kan Auntie Minda ti bayad ti karni nga inutang ko. Na, kitno iti pa'y napalabas abulan day kay. Day ta nga raw, tatang. Kunamo ni Auntie Ajak pa'y nakabayad. Ay, di mo imbagaya nga impawit mo iti kumarem. Isu ti imbagak itay, tatang. Nasken ang makasaritak day ta Lucy. Ah, di magas ka kuman itayan da itay. Awan ti tao di ta balay da itay, 5 basak. Ay na, narigat ti kasta. Si kapay kit di ati mapasubaw. Wan nga raw, tatang. Pasubo mo't day ta Mari Lucy. Mangipaspasubo ka mo, Mari Lucy. Ay nawaw, mangipaspasubo mo't asasawom si Kadelfa. Kunak man no inted mo ti bayad ti karni nga utang ko kin Auntie Minda. Ha? Kinasarita nak ni Auntie Minda itay. Awang kano ti inyawat mo kinkwana. Ay, ikwa mare. Kastoy ngamin. Idi impaw it mo jay kwarta. Anya ti rason mau? Narugrug ko mare. Naregreg tarupam. Pasano ang maregreg ka naka-envelope day jay? Hindi ka madanagan mare. Bayadak to. Siyak timang bayad iti utang mo kin ni Auntie Minda. Ay wun arum bang laang maray. Siyak pa'y laang mati pasubo maray. Talaga ka mo, Chika Lucy? Apay ka di manan lakay. Pangasim ka di tadi ka agungag. Agraman ti kwarta nga impaw iti kumarim ken ka, napan mo kit diin sugal? Kasanuan na amwam lakay. Kasanuan na amwam nga insugal ko ti kwarta. Nagsarita kami ken kumarim itay. Ket malagip ko anapan ka nakisugal kadagiti kumarim idi napalabas a bulan. Amuklatan a kwarta ti kumarim ti daduma nga impaabak mo ijay. Ay, kwa lakay. Pangalaam nga yan iti bayad mo kini Auntie Minda. Ay, kat umutang akton iti lending lakay. Dahi tangamin, naturod ka amapan mangisugal iti saan mo mat akwarta. Ay nawaw! Ayan na nga, iti bayad ni Adelfa nga impaw itnakan ka, Lusay. Ay, kwa, pasensya kayon, ante. Nagip-ipanam iti kwarta. Isyak to timang bayad inton umay alawas, ante. Urayik laang nga agrilis kami iti lending. Apay nga may na di mo inyo gadagaws. Kamalik day, ante. Nailawlaw anak. Ay, ipasubom ti kumarim iti kastagar aramidam. Pasensya kayo manan, ante. Basol ko no apay asaan ang nakabayad ni Mari Minda iti aldaw ang nagtulagan nyo. Dala, uraya ka. Siguraduam laang ang maitid mo inton umay alawas, Lusay. Wan, ante. Sigurado day ta. Nag-release kayo ka din, bakit? Marilisan kami pa'y laang italakay. Kita ama. Amangan no isugal mo man ang ti utang nga makwarta. Saan lakay? Ibayad ko kan Auntie Minda day ang kwarta. Rumbang laang Nabulanan ng day nga utang. No apay mat adi mo nalaglagip. Nalipatak nga rod lakay.
iti kinabayag na kat naawan iti panunot ko. Hay, imbes ajak kaya ti umutang iti lending kat napilitan akon. Ala, makisugal ka manan. Saanan lakay? Jakon kaya. Agsagana ka nga rodan no marilisan kayo ita. Idiretso mo ngamin nga ibayad ken antiminda. Tapno malpasan, day nga utang. At itibayad ti utang ni Mari Adelfa, ang timinda. Nasaya at matainyag mo matlaangan. Pasensya kayon, anti. Enton maminsan, di ka agbalin nga agraraman, ah? Ah? Anya? Di mo gastusan ti kwarta, asan mo matakukwa? Nakabayad akmatan, anti. Apay kastapay laang matibagayo kanyak. Gapaw tasan anasaya ati kasjenge na ramid mau. Naimbaglaangan tasaan ko pinagsasawan ni Adelfa. Amok akam malik dayjay, anti. Talaga akam malim dayjay. Iso asika ti pagsasawa. Agbalbaliw kan. No adda ti impaw itdaken ka, di mo isugal. Di mo ipasubo ti padamataaw. Nawatap. Nakita, ang naggapon ni Marilo si diti balayo itay, antiminda. Nag-release da kanon iti lindeng. Binayadan na ka diti utang kaw. Wan, nalpasan na kaw. Binagbaga akpay itay api man. Ay, husto laang antay. Tapno malawlawagan ti panunot na. Nasakit to pa'y ti panagkita na kanya kitay. Tinapatag kat nakaamiris antay. Sapay la kumaa. Damag ko kat insugal na gayam ti kwarta nga impaw itmaw. Wen nga rod antay. Isumot laang ti istorya nila kay na. Ay, piman mo't ni Lucy. Ang pagyamanan lata, ta sinukatan na ti kwarta nga insugal na. Barang agnakam mo'tan na dya tao. Ne, inayadong mo't nga irikap diri daw, Lucy. Agburburak ti darak iti dayjay abakot. Sino manan ayati kaungat mo? Dayjay aminda, binayadak lang rudon ti utang ko. Nagadupay lang ni bagbagana. Apay, anya ayating magbagana. Sandak tupay pinagsasawan ni Mari Adelfa kasjay. Anya nga min ayati imbagana. Ay basta nagaduti sa una kanya. No sinermonan da ka, saan kumamot nga agsakit tinakam mo Bakit? Asino ti saan masakitan no kasdi lang? Ang mga no na-stress mat ni Antiminda iti kauuray na iti bayad a ginastos mo. Iso akasta na pudot ti ulo na. No anya ti bagbagada, di kan sumungbat bakit. Denggem laangan, tamo mat. Basol mo matlaang no apay anapudot ti ulo daken ka. Lakay. Maudi ko man day ta bakit? Diyak kayaten a maulit manan day ta nga isyo. Wala kay. First and last day jay. Jakon kayat amanayunan pa'y ti utang ko iti lending. Ay, nawaw! Liklikam ti agaramid iti may kaniwas. Nang runa no amumat apakairubuan ti padam a tao. Narigrigat to ngamin no si kanto ti sidiran na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino ti papanam, daddy? Di nakmanawawagan iti daddy. Tatang kunamlatan. Apay ko ma, katadumatan ti kwarta tayo. Saan akas idi nga grigrigat tayo? Basta,
Diyak kaya't ngawagan na kiti Daddy. At gusto mo na kasarita kita, isoro mo anak manan. No kasta, adamanin agpakontrata, tatang. Wen, ni Madam Victorina, agparamid kano ita apartment a paabangan na. O, di adun tumanan ti kwarta tayo. Ay, kat sigurado na ito ba? Ikanak man nga ron iti pag-shopping ko, tatang. Manuti ka sa pula maya. Siyempre, kas iti sigod adaw-dawat, tatang. Sige, sige. Ikan ka iti kwartam. Gumatang ka matlangan iti suot mo inton kasanga iti gayam ko. Pilyam tay branded. Un, tatang, amok daytan, siyak pa iti ko nam. Nalaingak ngagpilian niya. Nana Celia! Nana! Anya ti masakol mo, Ma'am Sheena. Ayan ti paborito ka bag. Saan ka di nga imbagak kada kayo adiyo kutkut yan dayjay? Inkargak mo't iti kabinet mo. No adda ijay, di nakita ko maitay. Biro kam anasayaat. At damot iti silid mo iti nagdalosak. Papanan ko maday taabag ngay. Da kayo timapan mang birok nana. Agawaan nyo, tag-shopping ak kita. Ay nawaw, manain. Kaano laang iti nag-shopping ka? Ag-shopping ak, no kaano akayat ko. Kontraktor ni tatang ko, ado ti kwartami. Anya? Agawaan nyo kit di timang sapul itibag na ipagpabirok ko nana. Di kay sumanao dita. Umayak pa'y pan maki-istambay, mawi nakaw. Sige laang, Nana Celia. Awan ka di dagiti bus mo? Awan, ni Sir Albert, ada kliyente a kinasarita na. Ni Ma'am Sheena, napanmanan nag-shopping. Uwan gayam, ada dyan nangag ko itay nana. Kasla bugbog kawanda kayo ni Sheena. Ipagarup na nga men ang mapukpukaw ti paborito na abag, uray adam laang iti silid na. Anya? Diyak man amo iti daya babae. No daduma, diyak maawatan ti ugali na. Sa bagay, bak nang dangamin nana. Day tapay ti may saadyak kayat kingkuana. Kontraktor ni tatang kaw ti sang kaibagana. Ay, no saan anak kontraktor ni tatang na, agrigrigat dalat ti aging gaita. Imay matgayam ni Silya Mawi anak ko. Uwan tatang, imay nakiis-istorya kanya. Isun sabot niya bugbog kawan ni Sinay tayo agsapang nga grubrubwata. Uwan ata mapukpukaw kano ti paborito na abag tatang. Ay nawaw, para baglaan. Kasta siguro, nubak nang timay sa atao tatang. Gaputabak nang kasdayin ti ugalyan na. No sana nagkontraktor ni tatang na, agpapada tayo langan niya. Anya nga ti maaramidan tayo no kastamot ti kayat na tatang. Ay, una yan, tigasta. Agtugaw kay Kitdi, tamang idasarak iti kaninyo. Sigurado ang mabisbisin kayon. Tulungan nakman amang isarak kadagiti ginatgatang ko, Nana Celia. Dayto kadilaang. At dapay nabati ijay lugan. Iso timapan nyo alaan. Ay nawaw, agasam man dayta. At ka di parikot? Anya ngay dagita ginagatang mo. Siyempre, gamit ko ang bado, sapatos, bag, kan alahas. Kano ado ti badum adi mo us-usaran. Tapno masukatanan Ay, sayang ti kwarta no kastalaan. Nalipatam samat a kontraktor ni tatang ko, Nana. Ado ti kwartamian niya. Uray dakkel ti gastusak. Masukatan tulat na Wen Ay, nanana, awanin ti ado asao. Mapanyukit din alaan ti ipapaalak kada kayo. At tuyan ti Diyos kan sandwich mo, Ma'am Sheena. Sigurado nyo lang ang amayat ti templayo, Wen, danag mun aya. Di ka pa'y pumampanaw. Tamangan no adda pa'y ipaalak inton madamdama. Wen, agtugawak laang dito. Mayat, kasto'y titimpla kayat ko. Na? Apay kasta ti panangkita yung kanyak nana, Pudno ka day, abalitok ta kwintas mo. Kano pa'y anagisuutak iti peke, nana? Pudno abalitok daytoy. Agraman earring, bracelet ko, balitok matlaang. Oo, masidag kayo ata igaman nyo. Tapno mapanag na kanyo, apod no, dagiti makitkita yo, nana.
Talaga nga asinsyado kayo. Sipon nagbalin a kontraktor ni tatang mo. Aywan, sa baliitan nana. Saan tayon nga agkakalevelan niya? Itaman pa di ka rin mo, Arsina. Awan tilakad ko itatatang. Mayat tiisam mo anagawid Wana, ta close deal kami kan Madam Victorina. No kasta, sikat ti alaan na a kontraktor para iti apartment na. Wana, talong apartment da jay. Dadakkel pa Sana basta-basta nga apartment. Nagbayadan? Awan pa'y, i-finalize mi pa lang. Di aduman ang ti kwartam no ko tatang. Ewan na anak ko. Saan tangag parikot no kastoy lang? Ibingayan nakto Ay nawo. Wen! Adda ti bingay mo. Kanayon mo't nga ikan kay ti pag-shopping mo no maalak ti kwartak. Ay, agyaman na klawan ay tatang. Ay, no, siya kung ti kararagsakan dito'y lubong. Ngamin, kontraktor abak ng ti ama. Urayin nyo man no adda umay ag-deliver, nana. Anya ti umay da i-deliver. Makan, mabisbisinak ngamin nun. Ay nawaw. Ada pa'y nabati amakan. Idi kalman pa'y laang dayta. Ibasura yulat nan. Sayang met ano ibasurak. Siya pa'y adu tinabate. Saanen amakan dayta, nana? Anya. Kas na ko nakita yan. Ibasura yu, taad dati ka order ko akanin tayo. Mala, agdalos kayo iti kusina. Diyak kayat amakita dagiti makan inton madamdama, ha? O sige. Nukas tati kunam. Isaw ti aramida. Maway. Mawi na kaw. Ada ka kaday. Mabidlang na na Celia, umayan. Anya ti masapul yun, nana. Ited ko dayto kada kayaw. Ay nawaw, anya dayta, nana. Makanak kaw. Naggapuan na. Kadagiti among ko Kaidil-deliver laang ngamin idirabi katibilin ni Madam Sheena. Ibasurak ta nagpa-deliver kanumanan. Nay, sayang mat ano ibasura yu dayta, nana. Saan sapay mat anabangles? Saan pa'y ata kagagatang ngarod idi kalman? Mutuyon ta kanan minana. Sayang mat dayta. Mamigat tayon tatang. Ay nawaw, nagado ang makan. Nangalam iti dayta anak ko. Inted ni Nana Celia. Anya, Kaidil-deliver laang kanu dagita amakan idi kalman ti rabi tatang. Masayangan ni Nana Celia iso nga inyeg na. sapay adaw. Wen nga rod tatang. Inalakon at sayang mat. Bak nang ngaminan dagita nga among na iso akasta. Nag-level up da matan. Anya nga tano ag kontraktor ka mat tatang. Ay nawaw, anya kay ti amok dita anak ko. Nang rugi idi nag-kontraktor ni tatang ni Sheena. Bimak nang damatan. From rags to riches ko naman. Awan mo ti amok no may papan iti kakastabana anak ko. Jak mo ammo tagpatakder iti balay wano anyaman dita. Ano saklat na natin makapurpur diya. Anyat amo tayo ngay tatang. Amang ano isuday tanti solusyon iti parikot tayo iti kwarta. Yan man natila mapampanunot mo si kamaway. Mga takit ding, makitang danak pa inton madamdama. Nana Celia! Nana! Mabait laay. Agawaan nyo, taad pa'y lakad ko. Apay ka de, ma'am. Pakibasura man dagitoy. Ay dawaw. Anya manan tain sa ko, madam. Bagkan bado adjakon mausar. Kita akman. Aday tani, ibasura yung ta saan matlangan ang mausar dagita. Isupay ang maiwarwara dito balay. Daytoy laay. Wen, day talaang. Jak kayat ang makita dagita no agawid ka. Siguraduin nyo ang may basura yung dagita. Anya manan dayta na Celia? Gamit ni Sheena. Ay nawaw. Apay nga inyag yu dito balay. Wen ata kayat na nga ibasurak ngam idi kitaag. Mabalin pa'y nga mausar. Sa anak mo nga agar-aramat iti kakastoy. Tabakit mutan da tao. Iso nga itod kuratan kang kaa. Ay na, agyaman naklaunay nana. Kita nay, branded pa'y tidaduma.
Ay nawaw! Adda tibag, sapatos kan badbado. Wan, mabalin pa'y nga mausar da kita. Ilabakan po na siyam latan ti daduma. Agpakada ak maglaangan ta adda ni Sir Albert di tabalayda. Amangan kunak no adda ti ipaaramid na dayjay. O sige na. Umay kantulatan no awan ti aramidem. Kano sa anak abisit agis istoryata manan. Naimbaglaangan ata umanay kanyak dagiti sapatos kan bado ni Sheena. Agpada kami gayam iti size. Mawi. Ne, si ka gayam ti sumarsaro no kanyak Sheena. Ay, una yan. Si kamot gayam tinangtedan ni Nana Celia kadagiti impabasura agamit ko. Wen, siyak nga rod. Ay nawaw, apay ngay akas na ti pa nagkatawang. Ada ka di pariko? Ah, awan nagyat di. Apay nga rod, akas ta unay ti katawam ngay. Dakas ka di no kayat ko tiyag katawa. Anya? Rogyan men ti mga ipatak diri ta apartment nyo, madam. Sanon, Ay nawaw. Apay ngay, madam. ado ti reklamo may papankan ka. Kan kadagiti kasosyom. Ha? Anyat ka sawan, madam. Substandard ka no dagiti materyales nga inusaryo iti balay Nicolas sa ngayon patakdaryo. Uray ni Mayang, isumat lang ti kunana. Ay, kwa... Kay bagbagada kanyak, iso asanan ang matuloy titulagan ta. Katsika, sangwam dagiti linuklokom at tao. Madam, saan ko mamatakas ta? Nakapagdesisyon akon, katsanan nga agbaliw data. Adda nakasaritak ka sa bali, iso pasensya kan. Narigat ti agtalak iti kontraktor akaskan ka. Saan anasaya at tikas ding inaramid mo, Sheena? Ay nawaw, ay nga ti basol ko, nana. Katawaam kanuma ni Maway. Saan namat ngamin abagay di insuot na nana? Isugayam tinang kadagiti gamit ko. Naa, para day talaang katawaam di taaw. Dakas ka di ayati ag katawa, nana. Nasaya at kasi mangput kan tapang. Apay, kwarta manan. Awan lat ibagam no di kwarta. Kwarta mat akanayonan. Apay akas di ti tono ti boses mo anagawid, Sir Albert. Dakkel ti parikot ko ita. Anyat kayat mo asawan, sir? Sana na matuloy titulagan mi kan Madam Victorina. Anya? At nakano nga binti agwarwara sa damag. Oh, Anya adamag, sir? substandard kano ti balay nga naramid mi. Saan lang ka ita? Mati kano pa ti disenyo na. Kinapudno na. Imawag ti dua kliyente kita kat agrekreklamo na. Anya? Parikot ko itan. Sigurado nga dati agpa-refund. Tsaka mo na niya taramidag. Dumawatak man iti kwarta, daddy. Sardangan nakman si Kasina. Huh? Ado ti bang panunutek? Isa pang aasim ta di nakrerean. Anya? Amumot siguro ti may papan ka nagitag reklamo at kliyente mi. Ngam, daddy. Awanan ti ado sa o. At tinakad ko ita. Di ka manaktak. Pasensyaan mo ni tatang mo. Talaga a problemado dayjay. Kasanuak nga roden ita, nana. Di maibagaklaan, kat sorsorwam ti agtiped. No di mo kayat ti agrigat manal. Ang gagay na damag ko. Ada ka mo ti iso ti kontraktor nga among mo silya. Ay wan, ado ti agrikreklamo a kliyente da. Gidaduma, refund tikit kidawan da. Anya. Jak amo ka na, sir. Substandard ka no mati materialis ana aramat kadagiti balay nga inpatakder da. Gidaduma, madikano ti disindiw na. Anya. Awanan, amangan no amin nga urnong da ke magastos dan. No agsubli da iti kinapubrida. Awanan ti pagtrabahuak. Ay, barisan ang mapasamak dahi ta. Narigat, tag back to zero. Depende no anya ti mapagsasaritaan da. Ngam sapay la kumaata sa anda nga agbak to siraw. Ano samday taw ta isulaang mati adda. Ay nawaw,
Kat no day tati si datayo idirabi inana. Isula ang mati adda. Masapol nga agtipid tayaw, no di mo kaya ti agrigat kunak manang. Ay, una yan ti kastoy ama paspasama. Pagadalam dayta, tapno inton sumarunaw, di ka agbalin analastog. Saan nga amin abanag kat ipalastog mo. Tadi mo amaw no anya ti sumaruno ang mapasamak. Tay kunada nga raw, awan ti permanente. Noon niya ngamin tinararamid ni tatang ang. At dati basol ni tatang mo, talinuklo ko na ti tattaaw. Pagadalan na matanday jay. Pagadalan nyo adwa, tinapasamak. Ay, jak lakit di maanusan ti kastoy nana. Di ka man nareklamo dito, Sina. Anyan tulangan ti panunutan dagiti gagayim ko. No kastoy lang tatang. Sapay ipanpanakil ko dagiti kinabak ng tayo. Agraman ti kinakontraktor mo. Anya nga ron ti maramidan tayo. Kat kastoy mo tinapasamak. Pagadalan tayo amin tinapasamak. Tapno inton sumarunaw, kat saan ko man maulit ti kastoy anapasamak. Baliwan tayaw, dagiti aramid anaskan a baliwan tayaw. Ay, nawaw! Di mo lukwan ti padam a tao tapno bumak ng kalaang. An-anuam tinapaspas a panagprogreso no illegal mat ti aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakita tin post ni Mari Paula akalugaran tayo iti Facebook na Mari Sharon. Anya apos ti dakta matang mare. Dagiti ladawan da iti may sa asikat a beach, Mare. Ay, wan! Wan, nakitak day jay mare. Anya nga tano, agauting tayo, Mare. Ah? Itugot mo nila kay Mau, ta itugot ko mo nila kay Kumare. Ay, no siyak mare. Sigurado asaan akayat nila kay ko ti sumurot. Ay nawaw, apay Mare? Wan tati mo trabaho na ti pampanunutin na mare. Di, datalaan ti agauting, Mare. Dua talaang mare. Mabalin Mare, no kaya mo Anya siya nagsaritaan nyo kini Kumari Marika itay. Bakit? Outing lakay. Nadati outing niyaw. Outing tayo kuma, Ang amok adi mumutmanan kayat ti sumurot. Ano siya? Saan ka mahihilig iti kakasta bakit? Sayang mo't lakay. Mabalin mo't nga agauting kayo iti Kumari mga. Makitan tua lakay. Ay naman, mapan kayo gidi. Tapno makapag-relax kayo ma, duwa bakit? Okay lang ken ka lakay. Uy, bakit? Awan mo ti dakis na kay. Sakpay lang di makamoy ti pisto tayo dya balengke. Matuloy ti outing mi ka ni Mari Sharon inton Martes Nelson lakay. Agauting kami mamat, tapno makapag-relax kami. Ada ti kwarta o gastusan. Ay nawaw, ada magtitangdan ko. Kasi nga ano, ada ti kwarta. Makapay hindi na saan. Si Kangay, talaga di mo kaya ti sumurot. Sana eh. Di mo't mapandi paril yun. No kasta nga raw, dua kami lang iti kumarik nga gauteng. Kano nga rin agbiyahe kayo? Lunes iti malam. Iti may sa asikat a beach ti papanan may. No, mapan kayo dya bakit? Agan-anad kayo ha? Win ka di lakay. Awan ti pagdanagam. Ta saan kami matan nga ubeng. Ket anya nga oras ti biyahe ta Mari Rika. Alas 5 iti malam, Mare. Ay, okay.
Dagasin nagto. Kompleto ka diti itugot mo agamit mo, Mare. Ay nawaw, syempre mo ta, Mare. At the swimsuit mo. Ada, Taiwan pislaeng Mare. Tapnosan makita ti bilbil. Naimbag ka pa'y, Mare. Siyak, awan pa'y nagatang ko. Ay, gumatang kanto, Mare. Uwin, Mare. Gumatang aktuno ko. Agpakada akon, Mare. Dagasan kanto inton Lunes ti malam. Isublay to'y binulod ko abunang, Rika nakaw. Idisuyo lang di tananang. Ay nawaw, agim impaki ka mo itanakaw. Ay di mo ibaga nga adama rin ti di yung nagkinawatan nga gasawa. Eh? Awan matkit di, nanang. Mapay nga raw nga agim impaki ka. Adda outing mi, nanang. Ijay, Iti may sa asikat a beach, ijay la unyon, nanang. Ni Mari Sharon ti kadwak. ay nawaw, di mo itugaw nila kay Mau. Di na kayat ti sumurot, nanang. Di mat nga min sumurot ti asawa ti kumarik. Ay, gayam, no kayat yu ti agkape, agtimpla kay laang di tananang. At dapay magkape iti termos. Anya nga oras ti robot iti kumarin, bakit? Alas 5 inton madamdama lakay. Ala, oray mo ti kumarin. Mapanak pa iti ni kumparek. Sige. Oray di mo ikandado ti balay Agsubliak mo tila dagos. Wun, At dati extra kwartam nila. At dati gastusan. Dapay mo tintod mo lakay. Umanay gastusan, iti manual da. Wen, sobra pa'y kit didayjay Alang araw. Akan anad kayo may siya bakit? Di mo liplipatan ti umawag ha. Uy, mayat mo to'y napilim abit sa Mare. Kung naktumat kang kamare, sigurado nga aginjoy ka ditoy. Sigurado nga aginjoy ta ako na Mare. Ayun mata, Mare. Enjoyan ta, tapno saan asayang ti kwarta. Ay, agsublita pa ije cottage Mare. Ay, mabisina ko. Ay, umunakan amakan no mabising kan, Mare. Kasi ka ngay Mare. Agtugawak pa ilaan dito'y igit ti baybay, Mare. Wala, awan ti kaduam ditoy. Ay, di ka madanagan. Kabailak ti bagik. At damot dagiti kakadwata at turista. Ay, nawaw. Abaya kasta pa lang ti kawis mo, Maririka. Kunakman no ag-swimming ta, Mare. Eh, kuwa nga men, Mare Sharon. Kasano ako, Mare? Ay, saan mo ka di nga usaran ta extra swimsuit kan cover up mo, Mare? Ay, saan, Mare? Pangbigat ko kuma. Apay ka di. Ay, mabalin abuludag pa'y, Mare. Ay, nawaw. Di ka gimatang aya iti suot mo, Mare? Eh, saan nga rod, Mare? Nalipatak mga paiso. Ala, umanay nga takin ka ti badok, Mare. Ay, sigurado daytan, Mare. Nukit kita agad, same size tamot, Mare. Ay, sige. Usaram ti swimsuit ko, kan cover up ko, kan alwadam, Mare. Uwin, Mare. Di ka madanagan. Ala, ikang to'y badong, Mare. Urayan na, tagpulang sa klabiet. Ay, nawaw. Isuti nang ibaga nga agauting kami. Awan mo't gayam isuot na. Mabayag ka kadipay, Maririka. Mabiit lang ang daytoy, Mare. Ala, gawa Mare. Itay ka pa'y dita. Kita ang, Mare. Kung naktumat kan ka, same size ta. Bagay ko launay ti badong. Huwin nga rod, Mare. Ay na, mayat ti fitting na kanyak na eh. Oh. Isublim to day ta, Mare. Uwan ka di, Mare. Di ka madanagan. Isublik to. Sanak mga tatakaw. Regalo nga mintikabsat nila kay ko day ta, Mare. Jak pa'y naus-usar kit di, Uwan ko naklangarudan. Ulit-ulit mo. Ne, awan mo din titulyak, Maririka. Ay, wan. Ada iti banyo, Mare. Inusar ko itay. Anya? Ay, binulod ko itay. Kunak ko, ma. Unay kan, Mare. Buludong sa mo amin na gamit kon. Ay, nawaw. Tuwalya lang madayjay. Di ka pa imot nagpakada kanyak, Mare. Ay, masapul pa'y aya, Mare.
Inton sumaruno, mare, mangala kamot iti usarem. Tapno saan a bumulod ti sang kaibagam. Nakaimimot kamot, Mari. Uray ag kumare ta, saan nga okay kanyak no amin nga usar ko ket usaremmet, mare. Anya ti panagkitam kanyak, Mare. Narugit? San mo't kit di, mare? Ngam importante ti proper hygiene kanyak, mare. San mo't ang mabali na basta usarem dagiti usar ko? Nakaararti kamot. Anya launay ti pagdanagam ka awam met sakit ko. Ay nawaw, nagimpaki ka mo't dun, mare. Umuna ako nga agawid. Anya? Makamu kamot dun ditoy. Ala, nasapapay mo't, mare. Basta siya, agawid akon. Makaamu kamot dun no anya ti pagluga ng mga agawid. Saan kamot nga ubing? Amu mo ti aramida. Nay, nasakit ka di tinakam mo kanyak, mare. Amok nga amom no anya ti sungbat ti saludsud mo. Saludsud ang pailang amin. Ay, saan ko maakasta, mare? Inakon! Si kamot dun ti makaamo kadagiti nabati amakan. Apay kasta tilang ang anagawid, Ray ka ba kahit? Marurudak launay ti dayja kumarik. Ay, nawaw. Unak man no nagauting kayo. Tapno makapag-relax kayo, ado ha. Apay kasta mo tayo. Kumaa! Ngam dinadaal mat dayjay a babae ti aldaw ko. Anyat na pasama kaya. Di mon saludsudan no anya. Kagurugurak launay dayja Sharon. Nangamong meten ang agawid. No kasta? Saan kayo ang naggidda na nagawid iti kumare? Ay nawaw! Kay bagbagak lang arudan, saludsudan pa'y laang mag. Ay, makapabanog matiag biyahe. Oh, kumusta daw tingyo iti kumare bakay? Apay nga muna ang nagawid ni Rika. Ay na, nagapa kami lakay. Ha? Ita niya makagapaw. Naasarak. Buludon na mo't amin na nagamit ko. Ano niya? Bado, tuwalya, kaskadaan niya laditan. Eh, kaya pabulod mo lahat ako maa. Ay nawaw! Amom ti kunada a proper hygiene lakay. Ay, narigat mo't ano ipabulod ko amin na gamit ko. Ang mga panunutin da nga imot ka bakay. Ay, uray ibagada nga imot ken na arteak. Basta siya, sa anak a basta agpabulod iti personal a gamit ko. Istrikto akmat na maipapan iti proper hygiene lakay. Sana kinaarte ti kasta? Mabalintiag sa ludsod, Mari Sharon. Anya ti saludsudan pare. Mare, amok nga dati di yung nagkinawatan iti asawa. Iti na minsan anagauting kayo. Ngam di mo't ibaga ni bakit kunon niya. Mabaling ka ti asikalangan ti pagsaludsuda. Ay, uwan. Ti ka di maipapan kadagiti personal a gamit ko, basta usaran na latta? Anya? Dahita ti pudno pare. Personal a gamit, tinangrugyan, ti di mi nagkinaawatan iti kumarek. Sana kinaarte wenno kinaimot ti kasjay, ang istrikto ak ngamin no maipapan iti proper hygiene ako nada. Day talang gayam. Tijak pa'y kaya, basta makiusar latan ti kumarek. Di mo't agpakada. Ma'am, kasaritak to ta asawa. Bakasol mo may gayam no apay adi ka nagkinawatan iti kumarim. Rika bakit? Apay asyak manan. Kasano mo't ngamin? Makiusar ka lang gayam iti gamit ti kumarim. Imot ken na artiket di adayja tao. Ay nawaw bakit? At dati punto ti kumarim. Narigat agpabulod iti personal agamit. Nang runa pa'y nubado ken tuwalya. Anya ko matirigat na. Isublik ba't? Saan ko matatakawan? No hapay kami na di kamot nangalay ti usarim Masadutak nga rod amang bagbagkat. Kanunong ang pailaan ngamin ti kinaimot ken kinaarti de a babae. Kunamlano asino matakadalusan no agsasao. Ay na bakit? Saan akin na arte kan kinaimot ti kasjay? Gusto lang agbaling nga istrikto ti kumarem. Nang rona pa no proper hygiene ti saritaan. Narigat ti agiin nakar siya. Awang magsakit ko kat. Ay na, nasaysaya tila tano irespeto yun itong galmaysa. Saan ka umnur ay pagsakitan tinakam mo kunak manan? Nung nang itugot ka iti usarem, di mayat ko ma. At damat itualyam dita. Anya ti masapul mo, Rika anak ko. Makitambayak man dito'y balayo, nanang. Na, dan sa muti kaya mo nga istoryain kanyak na ko. Nilakay ko nanang. Na,
Apay nila kay mo. May samat akong sintidor. Ay, kompleto am ate istorya am tapno maawat ha. Kastoy nga minanang. Adda di mi nagkinaawatan iti kumarik. Diyak matnamnamaan akanunungan na ti aramid day diya kumarik. Ay nawaw. Anya te naramid ti kumarimaya. Para nakiusarak lang mat kadagiti gamit na. Kas nauna yung tirurod na kanyak nanang. Nakaimimot ka nakaararte day diya Sharon. To'y asawak mat. Suportado na mat. Ay nawaw. Abang gando talaga nga stricto ti kumarim nakaw. Proper hygiene ka nga rod nanang. Ay, ada magayang punto ti kumarim. Narigat nga agpaiso no agraman personal agamit ket mabulod anak ko. Apay, no si kati usaran dati gamit na. Oh, di kaya marurod. Itay pa, di ka matagtaga rin dito bakay. Di nakman disturbon si ka Nelson. Adda na nagapampanunutak. Kanya mo tayo tapang panunutan. Basta, saan ang masapol amamuam. Ay, nawaw. Nawawanan ti bagam, pumanaw kan iti sangok. Ay, wen. Anya tinaybagan ni nanang itinapan kay Jebalay Daya. Saan nga amin abanag, katrumbeng amamuam. Malalala. Saan ako nagsalud-sud pa ka? Mabanak lang iti salas tagbuyak iti TV. Nasa isaya at pay. Anya ti aramidem dito'y balay? Eh, imayak ta dumawat ako maiti pamakawan mo, Mare. Ni, napakawan kan. Ay nawaw, agyaman naklaw na ya, Mare. Okay, Mari. Pasensya ka na talaga, Mare. Maawatan kan ita. Okay. Sigurado ka, Mare? Okay lang mat nga minti sungsungbat mo. Diyak amo no talaga ka di nga okay kan ka no saan. Okay lang kanya. Di ka madanagan. Tinapatig kanya, kat nakaamiris kan. Ay, wan, Mare. Inton sumarunong nga agawting ta. Mangitugot akmatan iti gamit ko. Tapno sanak ang makius-usarken ka. Husto ka, Mare. Rumbang lang nga agbalintay nga istrikto no proper hygiene ti saritaan. Ay, nawaw! No di da kapabuludan, respetuam ti desisyon da. Nang runa no personal agamit dayta. Saan agaputa di da kapinabuludan kat imot kan naartedan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.